Ovo je priča o Mariji Kiri. Uživajte. Zdravo, ja sam Marija Kiri, a ovo je moja mlađa sestra Branislava. Možete da nam objasnite kako je bilo školovanje u Poljskoj? Pa, školovanje tamo je bilo nezamislivo, zbog toga što je vlada tog vremena bila stroga i nisu dozvoljavali da se žene školuju i zbog toga smo moja sestra i ja morale da se skrivamo. Zašto ste odlučili da se preselite u Francusku? Pa, baš zbog tog razloga, jer nismo mogli više da izdržimo taj pritisak koji smo imali u prošlom koledžu i čuli smo da u Francuskoj ima univerzite Sorbona, da, u kojoj je moglo da se školuju i žene. Šta vam se najviše dopalo u Francuskoj i šta ste novo otkrili tamo? Pa, meni su se najviše dopali metali i magneti i tamo sam otkrila puno minerala koji su radioaktivni i samo sam se posvetila tom istraživanju. Kako ste analizirali svojstva minerala? Pa, ja sam njih palila, topila, filtrirala i cijelu noć sam ostajala budna i to stvarno meni nije bio problem zato što sam volila taj posao. Ko vas je najviše podržao u toj ideji? Pa, najveću podršku mi je pružao moj suprug, Pierre, koji je odustao od kristala i zajedno sa mnom istraživao i otkrili smo dva nova radioaktivna elementa, radijum i polonijum. Šta ste na kraju otkrića i uspeha uradili i postigli? Pa, osvojila sam 2 Nobelove nagrade, od kojih sam dobila puno novca i taj novac sam uložila u školovanje svih žena na svetu, zbog toga što nisam želela da sve one prolaze kroz ono što smo moja sestra i ja prolazile i samo sam srećna zbog toga. Hvala vam što ste izdvajali vreme da odgovorite na naše pitanja. Hvala vam. Dobar dan. Danas ću vam pričati o jednoj ženi. Ona je bila astronom. Zove se Jenny Wang. Živela je u Kini od 1768. do 1797. Bila je veoma radoznala devojčica. Volela je da jaše konje. Volela je matematiku, geografiju, poeziju, medicinu. Bila je veoma dobra u tome, u tim svim delovima i postala je poznata kroz jednu priču. Sada ću vam ispričati tu priču. Kada je bilo pomračenje meseca, ljudi su verovali da je to kao da su to zli bogovi, a Jenny nije u to verovala, nego je htjela da dokaže da to nije tako, nego je malo drugačije, da ljudi kao da su nešto izmislili. Dokazala je tako što je uradila jedan eksperiment, postavila je na sto zemlju, okačila je sunce na vrh i postavila je mesec u sredini. I tako je okretala planete, kako se oni okreću u kosmosu i time je dokazala da je to normalno i da se to dešava jednom u 1000 godina. I posle toga je postala poznata. Naučila je jezik koji je svima poznat i napisala je knjigu o tome. Posle je pisala razne priče. Najčešće je pisala o tome da muškarci i žene
trebaju biti jednaki, da kao ne postoji između njih velika razlika, da je to samo kao, da su to samo polovi. Hvala vam na pažnji i doviđenja. Brenda Miller rođena je 15. jula 1918. godina. Bila je neuropsiholog. Želela da otkrije kako funkcioniše mozak, pa je upisala studije psihologije na univerzitetu u Cambridgeu. Nakon diplomiranja preselila se u Kanadu i upisala doktorske studije na univerzitetu za neurologiju u Montrealu. Bila je toliko dobar student da je ponuđeno profesorsko mesto na univerzitetu McGill. Na sveopšte iznenađenje odbila je. Ubrzo je ponuđeno da radi s posebnim pacijentom, kome su posle operacije odstranjena oba slepoočna režnja, što mu je onemogućilo dugoročno pamćenje. Svakog jutra Brenda bi sa njim pričala i radila razne testove. Zapisivala bi svaku činjenicu koju bi joj rekao. Ubrzo je shvatila nešto čudno. Pacijent bi svakog jutra pokazivao sve bolje rezultate, iako se nije sećao da ih je prethodnog jutra uopšte radio. To je bilo revolucionarno otkriće. Brenda je shvatila da mozak ima najmanje 2 sistema za pamćenje. Jedan za pamćenje lica, iskustava i imena i drugi koji se bavi motornim funkcijama, poput plivanja ili sviranja klavira. To je bio najzanimljiviji dan u mom životu, rekla je Brenda. Sedela bi i pričala sa drugim pacijentima, zapisivala svaku činjenicu, što je omogućilo da uoči svaku specifičnu moždanu povredu. Danas se Brenda smatra osnivačicom neuropsihologije i svetskim stručnjakom za ljudsku memoriju. Nekada davno u blizini Mexico City živela je devojka koja se zvala Frida, koja je tokom 20. veka bila tihi slikar. Uglavnom, Frida je sa svojih 6 godina zamalo umrla zbog dečje paralize. Naravno, to se nije desilo, Frida je ostala živa, ali to je nije sprečilo da se ona druži, igra sa svojim prijateljima i da uči da crta. Uglavnom, nakon svega toga, Frida je bila skroz u redu, sve je bilo savršeno, dok jednog dana sa njenih 18 godina Frida nije doživela još jednu nesreću zbog koje je ona morala mesec dana da leži u krevetu i da se oporavlja. Pošto njoj je bilo jako dosadno, njena mama je odlučila nju da iznenadi i napravila je poseban štafelaj sa kojim je ona mogla da crta u ležećem položaju. I ona je se tako oporavljala i svaki dan je crtala po neku sliku. Uglavnom, nakon što se ona oporavila, nakon što je ona zapravo prohodala, dobila je želju da ode u posetu jednom poznatom slikaru, Diegu Riveru, da ga upozna i da mu pokaže njene slike. I ona je tako jednog dana otišla do njega i upoznala ga i pitala ga da li njene slike išta vrede, nakon čega je on rekao da su njene slike predobre, pohvalio je i on se zaljubio u nju, a takođe se i Frida zaljubila u njega. I onda su se nakon nekog vremena oni venčali i živjeli srećno do kraja života. Mary Kingsley. Bila jednom devojčica Mary, čiji je brat otišao da se školuje. Ona to nije mogla, jer su roditelji želeli da ostane s njima i brine o domaćinstvu. Jedino što je Mary učila bio je nemački jezik, zato što je njenom ocu bila potrebna pomoć da prevodi za njega neke naučne knjige. Sate i sate provodila je u porodičnoj biblioteci, a knjige o putovanjima u daleke zemlje bile su joj omiljene. Kada su joj oba roditelja preminula, Mary je konačno mogla da živi kako ona želi. Odlučila je da otputuje na najmagičnije i najnepoznatije mesto koje joj je palo na pamet – Zapadnu Afriku. Prijatelji i porodica su joj savjetovali da ne ide. Previše je opasno, govorili su. Žena ne može prevali toliki put sama. Zašto uopšte želiš da ideš u Afriku? Mary ih nije poslušala i otišla je. Putovala je od jednog do drugog zapadnoafričkog sela.
kad njom je plovila po reci Ogove i postala prva žena koja se popela na planinu Kamerun. Znala je da je njena pojava čudnovata. Bila je bela žena. Ponekad i prva osoba bele puti koju su starosedeoci ikad vidjeli. Ali Mary nije želela da bude posmatrač, već je deo zajednice, pa je zato počela da razmenjuje tkanine za gumu. Beležila je geografske podatke o zapadnoj Africi i sakupljala uzorke flore i faune iz oblasti koji su Evropljanima u to vreme bile nepoznate. Vodila je život pun avantura. Istraživala raznovrsnost afričkih kultura i opovrgavala mnoge stereotipe koji su širili drugi istraživači. Bila jednom jedna devojčica koja je otkrila tajnu života. Zvala se Rosalind i bila je neverovatna hemičarka. Zdravo, ja sam Rosalind. Možda me već znate, ali ja sam hemičarka. Većina od vas zna kako DNK izgleda, ali u moje vreme kada sam ja počela da izučavam, mi i nismo znali. Ja i moj tim smo na Kraljevskom koledžu u Londonu naporno radili da bi otkrili kako DNK izgleda. Za jednu fotografiju, da se jedna fotografija razvije, trebalo je preko 100 sati. Unapredili smo mašine i radili smo previše, međutim taj naš trud se isplatio. Saznali smo i uspeli smo da otkrijemo kako DNK izgleda. Naše otkriće, tačnije našu fotografiju, nazvali su fotografija 51. Međutim, postojao je jedan moj kolega koji me baš i nije voleo. Zvao se Morris i on je odlučio da moje otkriće, tačnije moju fotografiju, pošalje Jamesu Watsonu i Franku Cricku. I kada je njima fotografija stigla, oni su ostali bez teksta. Kasnije su tu moju fotografiju upotrebili kao osnovu njihovog 3D modela DNK, da bi kasnije za to dobili Nobelovu nagradu. U tom periodu napustila sam Kraljevski koledž i prepustila sam se izučavanju virusa i naravno drugim stvarima. Ali opet, to otkriće ostalo je najznačajnije i najvažnije za naučnike 20. veka. Agata Kristi. Kao mala, Agata je obožavala da piše. Volela je sve. Priče, pesme, misterije, pisma. Sve je probala. Njen najveći san je bio da postane književnica. O tom snu je pričala svom psu Georgeu Washingtonu tokom svakidašnjih šetnji. Kada god bi upoznala nekoga, ona bi ga pitala da li može da bude u njenoj priči i kada njih dvoje posete neko novo mesto, Agata zamišlja neku scenu koja bi se odigrala u njenoj priči na tom mestu. Agata je svoje priče slala časopisima, ali bez uspeha. Odbijali su je zbog rukopisa i to se gomilalo, ali Agata nije dozvolila da je to zaustavi. Agata je senzualna čitateljka koja je naročito voljela priče o tajanstvenim ubistvima. Zato je odlučila da napiše detektivni roman. Glavnu ulogu je igrao Hercule Poirot, belgijski detektiv s veličanstvenim brakovima.
Ponovo je slala časopisima, ali ovog puta sa uspehom. Jedan izdavač je pristao da objavi njenu priču. Objavljeni roman je postigao neverovatan uspeh. Knjige Agate Kristi su dosad prodate u više od 2 milijarde primeraka i prevedene na više od 1000 jezika. Tako je Agata postala najprodavanija književnica na svijetu.